Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Ya eyyuhellezine amanu la tettehizu aduvi ve aduvakum evliya tulquna ileyhim bil meveddeti ve kad keferu bima ca'akum وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Ey müminler! Mening düşmanimni ve sizlerning düşmaninglarni do'st tutmanglar. Ular sizlarga kelgan haqiqatni, ya'ni islomni, Qur'onni inkor qilgan tursa, ularga do'stlik yetkizsizlar. Ular Parvardigoringlar Allohga iymon etganinglar uchun payg'ambarni ve sizlarni yurtinglardan haydab chiqardi. Agar sizlar mening yo'limda jihad qilib va roziligimni tilab chiqqan bo'lsanglar, u chaqda mening dushmanimni va sizlarning dushmaninglarni do'st tutmanglar. Sizlar ularga yo'shirin do'stlik yetkizsizlar. Men sizlar yo'shirgan va oshkorlagan narsalarni bilib turaman. Kimki shunda qiladi ekan, ya'ni ularni do'st tutib, ularga payg'ambarning xabarlarini yetkazadi ekan, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Agar ular sizlarni yangsa, sizlarga dushman bo'ladi. Sizlarga ziyonkashlik qiladi. Sizlarni tillaydi. Sizlarning murtad bo'lishinglarni orzu qiladi. Lan tanfa'akum arhamukum wa la awladukum yawmal qiyamati yafsilu baynakum wallahu bima ta'maluna basir. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Kıyamet günü sizlerinin tuqqanlaringlar ve avlodlaringlar sizlerge hiç payda yetkizolmaydi. Allah aranlarını ayrı etidi. Yani sizler cennetli bolsanglar, ular kuffarlarının qatarida dozaqda boludu. Allah sizlerinin qilayotgan ishinglarni ko'rib turguchidir. İbrahim ve onun bilan bolgan müminler sizlerge hakikaten obdan namundur. Öz vaqtida ular qavmiga, hakikaten biz sizlerden ve sizler Allah'ını koyup ibadet qilayotgan butlaringlardan ada judamiz.
bizning oramizdagi adovat va uyushmanlik toki sizlar yolg'iz bir Allohga iymon etguninglarga qadar abadiy saqlanib qoladi, dedi. Faqat Ibrohimning otasiga aytgan, albatta senga mag'firat tilayman. Allohning azobidan hech narsani sendan dabi qila olmayman degan so'zini sizlarning namuna qilishinglarga bo'lmaydi. İbrahim va uning bilan birga bo'lgan mo'minlar aytdi: Parvardigorimiz, senga tavakkul qildik, senga qaytdik. Oxir qaytadigan joy sening dargohingdir. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Parvardigorimiz, kafirlarni bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmag'in. Ular bizga musallat bo'lib, bizni ko'targili bo'lmaydigan azob bilan dinimizdan chiqarmasin. Parvardigorimiz, bizga mag'firat qilgin. Sen haqiqatan g'olibsan, hikmat bilan ish qilguvchisan. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Ey Muhammadning ummati, İbrahim va uningga ergashgan mo'minlar sizlarga Allohni va oxirat kunini umid qiladiganlarga yaxshi namundir. Kimki iymonidan yuz o'raydigan, bilsinki Alloh uningdan va undaqlardan behojatdir. Alloh madiyiga loyiqdir. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Balkim Allah sizlar bilan sizlar o'sh ko'rdigan odamlar orasida do'stlik paydo qiladi. Allah har narsaga qodirdir. Allah nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Kufarlardan sizlar bilan urush qilmagan va sizlarni yurtinglardan haydab chiqarmaganlarga kelsak, Allah ularga yaxshilik qilishinglardan, ularga adil bo'lishinglardan sizlarni to'smaydi. Shubhisizki Allah adillarni do'stidir. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Allah din uchun sizlar bilan urushgan, sizlarni yurtinglardan haydab chiqargan va sizlarni haydab chiqarishga yordamlashganlarni do'st tutishinglardan sizlarni to'sidi. Kimki ularni do'st tutadigan, ular zolimlardir. Ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا
ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Ey müminler! Sizlerge mümin ayallar hicret kılıp gelse, ularını sınap görünler. Ularının imanını Allah obdan bilidu. Eğer ularını sınıgandan keyin haqiqiy mümine deb tonusanlar, ularını kapırlara qaytırıp bermanglar. Ular kapırlarga halal emas. Kapırlarmı ularga halal emas. Kapır erlerinin ularga bergen mehrini qaytırıp beringlar. Ularının mehrilerini berip nikahinglarga alsanglar, sizlerge hiç günah bolmaydı. Kapır ayallarını emrinlarda saklamanglar. Ularga bergen mehrinlarını talep kılinglar. Kapırlarmı hicret kılıp kelgen mümin ayallarga bergen mehrilerini talep kılsın. Allah'ның hükmü ani şu. Allah aranglarda hüküm çıkardı. Allah hemmini bilgücüdür. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Eğer sizlerinin bazı ayallarınlar kapırlarga kirip kesse, kapırlar bilen uruşup, ganimet algan vaqtinglarda, ayalları kapırlarga kirip ketken kişilerge, ganimettin ularının bergen mehrinin miqdarini beringlar. Yani musulmonlardan birinin ayali kuffarlar taraf keçip kesse, sizler kuffarlar bilen uruşup algan ganimet maldan, mezkur ayalının eriga mehri miqdari mal beringlar. Sizler özanglar işengen Allah'tan korkunglar. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ey Peygamber! Mümin ayallar sana kelip, Allah'a hiç nersini şerik keltirmeslikka, oğurluk kılmaslıkka, zina kılmaslıkka, balalarını cahiliyet devirdikidek, kız balalarını numusdan, yoki kambag'allikdan qo'rqib o'ltirmaslikka, boshqalarning bolasini yolg'ondan erlarning bolasi qilib olmaslikka, sen buyurgan yaxshi ishlardan bosh tortmaslikka bay'at qilsa, yuqorqi shartlar asosida ularga bay'at qilgin. Ular uchun Allohdan mag'firat tiligin. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Ey müminler! Allah gazap qilgan qavmni do'st tutmanglar. Ular oxiratning savobidan qabrlarda yotgan kuffarlar umidini uzgandek haqiqatan umidini uzdi.